sawa kabisa machi. Abarasta ubundi bigenze bite umutoza uyu mutoza Rosario nako Liam Senior ubundi kuki kipe bayihengetse urana ko noneho kera kabaye ayishize mu kibuga neza ikaringanira ayitangije mbone he imeze nka gutya ihengana ariko none hanga amaze kwitunganya neza ikibifashe West Ham igubanye ingoto niko umutoza ubundi abari mu biki urebye line up kunari yayikoze navuga ngo umutoza Liam Senior ashobora kuba yaribeshye muri line up nayo mpamvu igice cya mbere cyarangiye ikipe ya West Ham muri ibitego bibiri byiza cyane akaza gakomeye ko umusore w'umukongomani witwa Aaron Wan-Bissaka atanze imipira ibiri ivamo ibitego kuri captain Bowen ndetse no ku musore twa Samarville ibitego bibiri Chelsea ijya kuruhuka umutoza akora impinduka arayizana arongera ayitunganya irangije ikora comeback ikubise West Ham ibitego bitatu byiza cyane byirukanka musore twa gukora batangiye hanze yirukanka uyu musore Neto yirukanka cyane uru captain Enzo Fernandez yirukanka cyane na Prosmonye ko ari nazo zikoza akazi cyane muri uyu mukino ubwo rero navuga ngo barasa mwese mu rugo kuri Stamford Bridge amashi yose kubarasta mwese kabisa ahangaha umutoza Liam Senior no akose amakosa ari yakoze niko tuganire kuri uyu mukino uyu musore witwa Jean-Claire Todibo ikarita y'umutuku abonye niko buriye nta muntu wa Chelsea wari kubona ikarita wenda niya uri muhondo cyangwa nta yari irimo umutoza nako umusore witwa Todibo nyine akoze bara ni mumbwire ariko rero gusa congratulations kubarasta mwese amashi yose kubarasta rwose amashyi murayakwiye n'umutoza Liam Senior heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama Kosa kama y'umuzamu ikipe Chelsea Carlos Sanchez ariya bahindura umupira wose ikipe West Ham akaza komeza kozwa na Wan-Bissaka asiga basara ba Chelsea baryamye hasi ariya Wan-Bissaka arambura pass aritampure kwa Jarrod Bowen ukaraga imbere y'izamu umunyezamu wa Chelsea ararangara hano umupira urukira mu rushundura ku munota karindwi Baby steps pampa nziza ku bana bose bamuraba guhitwa Benoit Badiashile bamura witwa Trevor Chalobah ariko Sanchez ya BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza Sanchez biramuyobeye ku munota wa karindwi West Ham ifungura amazamu Stamford Bridge Chelsea ubusa West Ham kimwe heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama Bowen kapiteni kuri umugoroba ashyira igitabo cy'itandukano hagati y'ikipe ya Chelsea n'ikipe ya West Ham kimwe ikipe ya Chelsea igitabo cy'uburangare bwa defense n'umunyezamu cyane kuko bari bahushe bano bataka b'ikipe ya West Ham cyane ntago bakozeho ntago bigeze bawukora umupira widunza imbere umunyezamu atekereza kugiye kujya hanze atekereza ko umupira ugiye kurenga uhitumanuka ujya mu izamu ndatekereza ko Pablo ari buwukina ariko Pablo nta nubwo yigeze awukoraho West Ham kimwe Chelsea ubusa kata isho go heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama abasore ba Chelsea ku munota 36 West Ham bahindura kame nkabyinane hano fata umupira muri barocoka kwa Wan-Bissaka bagenda babareba Chelsea wagira ngo bariye mbere y'umukino isaha imwe Baby steps pampa nziza ku bana bose bariruka nibavaho bari umupira uvuye kwa Panosa cyane Mavropanos awucomeka kuri rw'iburyo arawita bamwita captain Jarrod Bowen arawufunga bamureba arawucuma bamureba awutanga kwa Wan-Bissaka bamureba Bissaka ugana mu rubuga rw'amahina bamureba usanga Samarville yagaze wenyine aranura BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza
atega umusaya biramwangira Moise Caicedo arirambura Robert Sanchez bibi by'ubusa. Izamu rya Chelsea rirarangaye. West Ham itereka mu gitabo cya kabiri. Chelsea ubusa West Ham 2. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Ikipe ya West Ham irondera hagize ibindi iberetse ko ari ikipe mu mujyi nayo batayikanga bakoze urugendo rurerure isanga Chelsea wayo iminota 37 ibitego 2. Chelsea nirasobanukirwa uko biri kugenda pe. Yo cyanze ko batamenya bipfire. Attention Pedro Neto mbere za West Ham hariya arinjira barayizamu bamushyira hasi umusifuzi arasanze aravuga ati nakosa ririmo. West Ham defenda neza cyane hariya. Umunota 37 wabonye umuntu byegekaho sikare biragoye ariko nabyegeka ku mutoza. Umutoza yatoraguye agapapuro k'Amaresca mu rwambariro arakagumana paka gakoresheje bana niho nibyo yagendeyeho. Hameriwe nabi pe. Ya minota 38 hano Pedro Neto barimo bavuga bati yakiniwe nabi ariko umusifuzi ntabyo yabonye. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama bararangaye gatoya cyane umusore twaraniwe na Bisaka n'amaforoponosi abahindura n'umukororombya wa pasi n'umusore twawazira Fofana awutereka ku mutwe rutazamu Joao Pedro akozaho umutwe umuzamu abyina amabara bamwizamu bare worawe. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Alphonse Areola akoze ikosa rya Robert Sanchez nawe yiherekereza igitego cya mbere ku minota 57. Urashaka gutuma Chelsea itakereza gutsinda. Chelsea 1 West Ham 2. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Pedro Joao Pedro tereka mu gitego cya mbere ikipe ya Chelsea 1 West Ham 2. harya murundi ngo byagenze bite Vyanka Ndondera murundi witwa Vyanka Ndondera yataye miliyoni ageze imbere atoragura igiceri cy'urufaranga rumwe gusa uru arangije ati biriko biraza mugabo cyizere nicyo cya mbere Chelsea biriko biraza rero nimwihebe aho kiwe kivuye n'ibindi byahava. Mutozi ikoti yarikuyemo yarashyushye kandi ikoti yamaze kurikuramo arimo aravuga ati biteye isoni n'agahinda ariko pe iyi match atayibonye muri zirita yenyewe yabakozi ba bridge arawukaga imbere zamu hano hindura ku mutwe wa Augusto ni hata go Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Bararusunika barugusha abasore b'ikipe cya Chelsea ku minota 39. Uyu munyezamu witwa Alphonse Areola ninde wamwigishije kubyinigisha kamba koko. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama ahinduye umupira bamwita Pedro Neto awukoza umutwe umufaransa witwa Augusto usanga Real Muderapa ukubita ugoto n'umutabiko w'izamu umunyezamu araho bagira hariya ariko Marc Kukura yakurikiye tereka umutwe umupira ushyira mu rushundura hariya. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Akazi gakomeye cyane k'abasore bavuye ku ntebe y'abasimbura b'ikipe ya Chelsea. Marc Kukura idane barivuyemo hano. Chelsea 2 West Ham United 2. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Harimo iriya kosa possible for abagiye kureba Real Muderapa gusunikana abana bagenda kubitana nicyo kibazo sora kugenda twaye amaboko neza byara video assistant referee kiri igitego hano kikigoye ko ari igitego aguye gahoro nabagiraga ngo ngagwe nk'iki pa yirunde hasi bivuge Chelsea igitego bashobora kucyanga
yajemo VAR barimo rwangendanye yajemo VAR ni igitego yacemeje aravuga ati ni igitego Marc Cucurella niba uzamuruka West Ham uyu munyezamu Alphonse ndebera donga ure Alphonse awe ngo ari match ayitanga nkavuga ni uyu munyezamu ahembwa na diversaire cyari kabisa tego wamutsinze ubona ko rwose arutwa n'utaruhari heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama. abasore b'ikipe ya West Ham hariya ku munota 92 bananirwa gufunga ngo barinde izamu ngo bikunde hariya afata umupira Cole Palmer arawutanga kwa Joao Pedro ucomeka mu rubuga rw'amahina arawitaba Enzo. Baby Steps pampa nziza ku bana bose. Uwitwa Enzo Fernandez abwira abafana b'ikipe ya Chelsea ati mutuze turahari turarwana kugeza ku munota wa nyuma pasi za Baby Steps pampa nziza ku bana bose. Enzo Fernandez atereka mu gitego cya gatatu West Ham irumirwano Chelsea 3 West Ham 2. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Enzo Fernandez akora massive Chelsea 3 West Ham 2. What a game! Oh! Abakunzi b'ikipe ya Chelsea bose mu kiranga kuri Stamford Bridge hirya no hino mu mujyi wa Kigali bazamuka bavuga ati the blues bakora massive win kabisa. Aha nayo West Ham byarangiye bishyira ikindi kintu yakora kirenze ni hatari kabisa. Bakoze icyakabiri kidasanzwe igice cya kabiri cyiza cyane ku buryo bukomeye.